tahu ngau lah. Tahu. Bau lah. Melawan lah. Hah? Sudah sakit. Oh, sakit lah ya. Au be. Bawa sakit tak? Ya, ada karyawan. Oh, karyawannya. Karyawan apa yang lah, tak mau rumah sakit apa kah? Meski besok mamu Ya. Tapi lagi kau kuat tu emang. Kat bulah gini ya. Kat bulah lah apa tu? Hah? Oh, kalau di pagi anu lah ya. Kat malawan lah ya. Makan lah nak. Ha, ni mu ni ya. Dan serapan yang mungkin nak. Lah lama ke anu ke apa dua ke? Dia lama dia. Dah lebih 20 tahun. Oh iya, 20 tahun. 23 tahun. 23 tahun? Oh iya mah. Hah? Di Malaysia? Di mana?